West Karbi Anglong District Hamren Rongsopia Long Autonomous State Demand Committee atum pen Hamren mithang sai hemalong kedam tang pai pai ni phai ko sir kebarni mai padopon bangso mai long non ke do bom asorkar atum son pho sai kideng ponji aphan ki kham khe puthak ar sigjit pen mai long chingwai pon kedam tang pai pai ni phai ko sir kebarni Hamren Rongsopi ASDC amithang sai hemalong isi thedung amai padopon bangso amai long ke ongdung ASDC racharia songolong ki claim sip ke the ki ding tum chetang don si ason alam the ar sik jit pen chingwai pon state movement an so se kapang tang thuya phan personally tum pini Ladakh district a conference padupon lo la pen Ladakh a consensi tin pen penangan muni na chetong si pini chingki chingwai ponlong lo la se pini Ladakh mainly bangket le tum conference draft document che place lo la pen la so draft document along mainly ke chingwai pon la bang ke non give and take a policy border puthak chingwai pon lo la pen council pen non revenue ka pabat long le pata ka pabat la hai ka du we lamta police pon lo la pen uniform civil code aputhak ta ni tum Ladakh chingwai pon lo bangso mai jesemet bangso ASDC mate Autonomous State Demand Committee atum pen bangso amai ke padopon nangkok alama bangki West Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy along lea bang give and take policy bang ki ASDC asong pen ke chekroi dun de la pen bangso give and take mate ki piketeng aparman ki singpon regional committee pridak nangji uniform civil code ni tum kroi dun tek kedam tang wo signify ko ra phor ni Karbi Anglong Autonomous Council pen ki bi new land settlement policy pa private nangji mega solar project ni tum kroi kre mate APDCL aphan longli ki pek ni tum kroi kre lapen airport aphan longli ki pek longli lapen Karbi Anglong along kedo venture school college amukha provincialized ponangji busi mayalong chepaklang ponriti Thidu Kusansi ki phigi mala tum give and take a men pen 1547.22 square kilometer block 1 and block 2 men pen Meghalaya phan ki PG to kam antala tum ton te Assam government hini banke borlang pherlang sunia raha waralong 8000 bighas airport phan ki PDG la so kam tum claim bom ke thomo banke mega solar project men pen 18000 bighas la tum APDCL phan PDG ponon alu kora banke tiger project men pen rongnong we baguri ha waralong kitu isi 50 square kilometer isi habar lata so tiger project phan PDG pola sila solo be ke theklong banke Karbi Anglong a district a boundary non BJP kachari hutke 10,000 ke avenue non ke 8,000 bighas basina sutuglu lasu a give and take punon a tiger project punon solar project punon airport punon bil hai kaddu bole tum chidonde pengala sut chidonde a campaign bangi tum banke all over Karbi Anglong kan tum ponji la banke ili tum madu racharia songolong le chirap chitudun setame bang akhai tumalong charli dunangji athe bang so tuma bangki mithang akhai mithang long ria phana bangki charjap thip khangjang pusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Barim Johnson Bepen Pherangke Thingnu Ningjipon lo kaddo व्यवस्था honda non unang a congress no BJP no na hole dosita bang a khay tum long chali dun si me bang khay tum na ho party long le dosita ame tha wara me tha a khay me tha long ri phon bang char jap thip non puna ha Mizoram so bang tap NDA long se kicher Abdul pulo NDA long se partner pusita hala NDA pin khara link Mizoram so krip la song thak Meghalaya so da dis NDA long se du dun sitap hala Meghalaya tuma bang tap la song thak NDA dung ka pin khara link hala tuma bang ke kodun le bangso mai long kidam tang apor hut song ke japon do an priponsi ke jakimi ingwai pon thu Hamren pen Daniel Inghi Karbi Anglong live